ngasi aihakna ibu pokpiramba lai oikhaba aihakti popung guru pungdeba khungcham kamni obu sing ningsing ningmai tebakta aihakna manasi pungda thawai jawba amadi aihena thoi oiba miyoida kachage thaurangjari manasi chahi ani leiraga pijagani karige haipti akoige pungge basi marang kaina leitabdagi akoige oja isenumda hagot marang kaina leitabdagi aikoina chahi ani se lepchab ani lepchabani do akoina hojikti akoina pungning khara pungge basingda pung tamaknaba amasong pungning thawgatpagi thawrang se tawjari अखोइगे कमिटी असे कमिटी में लेजै मियोय मंगाना सेम्बा कमिटी असिदा चेयरमैन वाइस चेयरमैन सेक्रेटरी मेंबर अनि गलोइनना चेयरमैन ना अहाक इसामक ट्रस्टी इसामक ओइजरे वाइस चेयरमैन ना प्रोफेसर हौबम नोनी कुमार सिंह मेंबर ना सेक्रेटरी आर के गोपाल सना Secretary, retired Secretary, Government of Assam. Member na Kumukcham Bidut Singh, kano nominee, ay matang daman pubi honi, HI Chani Paahan. Matang ju member, CA Kumukcham Binoy Singh, masun nominee, mo ay Chani sini mo na pubi honi, ay matang da. Guru asigi mingda mana oina lupa lising tara kes sal ama ikai khumnjabagi warol ahan bamana ase awaja pungjai ba khumuk kano kongkham nilmani sing bam manung khingi waja sita lanthok chaki ing kumja 2023 ta ani subo manasi ngasi lantok chage thorang jari mana phangbigat bo jasina aikoi ge sunai chanpur dagi Dr. Haubam Noni Kumar Singh ni waja se pungjai bata natana as gano होके हुजिक सु आसाम यूनिवर्सिटी दा मणिपुरी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर ओइरी मतंग असिदा हक विदाय लौजरे